MC wa Bogeta East arondhuranira nekirite akariba Meru wira ni ati ithaka bia mwingi bitejukua ni muntu kinyoriku. MC uju uria nowe utongerete kamiti yegie ubangania Bumatauni augite bagatigira gute muntu kiumbe ukujukia kithaka kia mwingi na bionthe bigakarua. Ni aria aririte kinyamo chemonio jwa rwa munini wa Rais Rigathi Gachagua na atongeria ba Meru akiuga ari na wetekio thiri ikoneka Meru. Meru County Aruni othurane ante kumenyora jukari na nkabo akikishira last week ndare tigania ndare mekindori indare giaki mbitite gutega miunda ya public iretu tumirika boega na oni Aruni igithare umpei ndiche amanio miunda ya Meru nka migishua miunda ya public igatumirwa uria kubati. Bwana Yesu asifiwe. No ndo miunda ya public iria mingi jukitwe ne antu individuals bagweta no bakamberia kuritaira ngugi na antu etethia public kwa tu ikaetethia muntu kio itogwetekanerio antu beto tukwirwa mantu jau tutigane ajo tu twatiganire ajo kana botonie MCS bakirire ibuga gwa bakiaria thaiji batu tweterete mugambo jo mwicho jo deputy president na ndi na mantu kwa Jumatatu tugachemania deputy president kenda nawe tukara nthiguru na timu yetu ya assembly ya Meru na assembly ya na obichi ya ngabana ituthiganiria na kenda twithikanirie tumba uritira antu ngugi. Bwana Yesu asifiwe. Mbasaris ijirari kwamberia kwejanwa no ndujari tunywa jeta jianengero wanda admins lakini ndinama wanda admin wa Abogeta East akorua gikingo atije ina niyo makano rongo kwali antu betu. So na ndiro ngwenda ubwira tafadhali ni patient butwetere ni kabisa safari yeu ingwetikia kinya tu itokuigwa turi independent mono itokuigwa tuinyeretwe sana no ntumbono mono batu tuthuri na kura reka na bara bange ba nominations gutugucoka kwa warega kurua munene na atatu kuthithia. So ni ndenda buturombere ni antu betu kwikinya Jumatatu tukare ni nthiguru twitikanĩrie twewe intobia tutwamberia uritira antu ba Bogeta East mbio ngugi anga akara nthiguru na antu babaranga mbori antu babaranga imbibo kwenda tuthithia. Bwana Yesu asifiwe. Kawiko ndaugire na antu urairua kana te ukweri me antu babaranga ibo baije muchumare jora jo bai kana te mabu antu betu. So tufanye mambo kwa mpango tesa sawa mbwire batwe tuendete ngabana 110% ituthikanĩria nawe tafadhali ngabana kinyagwe tuthikirie no ntwathurirwo akura na inyetwe twathurirwo akura na itukwenda inyetwe antu betu kira twaberire tukabathithiria tumbe ubathithiria kana tebu antu betu taizi twarunga mitwe candidate baba ingi sana twari candidate 15 na ndenda uchokiria bara bagwita kuthithia michemanio in my absence nteku Beru wa Bogeta East gutina vacuum no ntumutongeria wa Bogeta East 2022-2027 etagwa mheshimiwa Aruni othurane teu twetekaniriria antu betu kwa antu baba kwenda kwijana panya ruti Beru bete polepo igita leo ligakinya na bara bangi bariku bamenye igita leo iri athithiria atia twejane ni heshima.